መንገድ ላይ ነን። ከባህር በላይ አንድ ሽልጥቶ ላይ ነው የምንገኘው። ያንዳንዱ ሄሊኮፕተር ስርጭት እያደረግን ያለነው akkuma beekamu kana dura hojii kana dhaggeeffachuudhaaf baay'ee hundumtuu qophiidhaan eeggachaa jira. Obbo Gammachuu amma akka jirtanii Ingilizii haasawaa gollaa. Okay, now you have to 1,200 feet. We are recurving of this. The place is very delightful. Very delightful. Yeah. Very delightful. Yeah. Different. But what very what in the nations peace. Okay, thank you. There you can be there. የታለ ባንዳው ትልቁ ወይኔ የምንገኘው ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ